percent ya Batswana ba le mo motshamekong o ka ha molaong le ba iseng ka ha molaong mo go ba betšhang 6.7% ya bone ba supa ha ba tsene ka mašetla mo go betšheng mme fa 21% e le ba betšhang e se ka ha molaong la go ntse jalo dipatlisiso tseo di supa ha banana ba dira 20% ya dipalo tsa ba betšhang mme ebile e le ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga 21 mo puisanong ya rona re batla go utlwa gore go betšha phetelela le ditlamorago tsa gone ke eng re bo re lebelela gape le se ka dirwang dikgwetlho tse di tlang le motshameko di kgone go hengwa ke nagano le re moruntshi ke morwale go tsweng kwa Gambling Authority le Dr. Onkokami Mothobi yo le moeteledipele wa dipatlisiso tse go tswa kwa the Integrated Hub gape e le lecture kwa University ya Botswana betshotla ke dumetse ke lo amogele mo Botswana Television a re simolole hela ke tla go lona re ke morwale gore re utlwile mo tshimologong ya puisano ya rena gore go betšha go gabedi go na le mo go letlelelwang le mo go sa letlelelweng a re kgone go lemoga pharologanyo eo go boammaaruri go ntse jalo ga re bua ka go betšha mo go letlelelwang re mo e leng gore ke mo go hilweng teseletso kante license ke ba Gambling Authority go bo go nna le mo e leng gore yaanong batho ba teng ba ipetšhetsa hela ko dikhoneng tsa bone ko ba sa hiwa diteseletso gone mo ke gone mo e leng gore ga se mo go letelelwang go ya ka ha molao wa Botswana so ga re bua ka go betšha mo go letelelwang ra mo e leng gore ba dikgwebo ba hilwe diteseletso ba bangwe ba ke ba sa hiwa diteseletso ba itirelang hela ko di spotong ko dikhoneng ko dikgweng kae hela mo ga go letelele mo gongwe re tsene ga go lona doctor gore mo nakong ya gompieno la go etlhwa keng gore le dire ditlhotlhomiso tse mme ke simolola ka go dumedisa Batswana kwa lapeng ke be ke re re le Integrated Research Hub re ne ra kopana le ba Gambling Authority go ka dira dipatlisiso ka motshameko wa go betšha mo Botswana mme se se tona se e leng gore re ne re se batla go ka se bona ke gore Batswana ba tshameka go le kae mo e leng gore ke mo re go bitsa responsible gambling le mo e leng gore ga go responsible ka gore Gambling Authority e na le o e tshwanetse gore re ha ile gore Batswana ga ba tshameke sente e dire dilo tse e leng gore ba ka thusa ka tsone ba e leng gore ga ba tshameke sente le gape go ka ruta ka go tshameka sente mo motshamekong wa petšho gongwe ke ntse ke le ga go wena gore re dira dipatlisiso tse re rebeletse ko kae ke dumela gore go na le di-application ba tle ba rialo ka sekgwa tse e leng gore di dintšha tse di tlileng tse Batswana ba betšhang mo go tsone go na le petšho ya bogologolo ne re itlwaetse e leng gore go ya ko mataiseng ko batho ba dirang teng le dira dipatlisiso tse ko kae tota re le kompone ya research dipatlisiso re tshwanetse gore re ga re di dira re dire gore di nne se re ka se bitsang re representative di tshwanetse gore di re he di-result tse e leng gore di national representative mme dipatlisiso tsene ra di dira ko malapeng ra ya le ko metshameko petšho e leng gore ke licensitsweng e ka ga molaong le e seng ka ga molaong kore se ne ra se dira re ne ra dira re bereka le statistics Botswana re dira mo go teng sample mme mo sampleng e re ne ra na le batho ba e leng gore ne ra ba botsolotsa dipotso ba le 2554 mo 2554 re ne le around 2100 ba e leng gore ne re ba tsaya mo malapeng le ba e leng gore re ne re ba tsaya ko go tshamekelwang teng ka ga molaong le ko go tshamekelwang teng ka se ka ga molaong mme studies re ne re se dira mo Botswana otlhe ke tla go lona re ke morwale gore 36% mo lekgolong ya Batswana ba betšha go tshwantshangwa le mahatshe a mangwe a re ka re palo e a tshwenye palo e ga e tshwenye ga re bua lebeletse ka ha mohama ono wa peeletso petšho o ntseng ka teng mo lehatsheng lotlhe ka bophara batho ka bo bone hela ke batho ba ba dumelang mo go betšheng ko re ka nna wa tsayela gore le phakela ha ke tsoga ke checka seaparo se kana seaparo se ya ba ke betšha di-results tsane mme go botlhokwa gore ha re na le dipalo tsonetse re bo re itse gore di raya gore mme bokete ja batho ba re lebaganyeng le bone mo kganyeng yone ba kae mme mo nakong ya gompieno at 36% ke tsaya ke re ke palo e re etsang gore e siame ebile ga re ka kera re e molato la ha e ka heta go Batswana ba tswella ba ka go betšha
gongwe ba ya go 50%, 60%, ga re ka ke ra ke mathata. Kgang ya rona ke gore a go betšha ga teng ke mo go tweng go na le maikarabelo, mo go responsible, kana go betšha ga teng ke mo go sena maikarabelo. Go betšha ka bogone hela ke mo motswana re mashi ke tswa thobeng ke le phepa se labe se tatse le motsa kgamelo. Go betšha ka bogone ga gona mathata. Mathata ke ha yaanong go setse go hetelela kana go tswa mo tseleng. Mme hela ka bogone hela ga re betšha yana o ntse gore go tata re morontsinya go tata Dr. Mothobi ga se molato. Mathata ke gore go dira go ntse jang ke bone mo ka re tshwenyang. Re tlatla re tsena mo gore bo diphatsa jo teng ke bofe kana ga re go betšha phetelela mo go sa kgoneng go nna le taolo ke ha motho a setse jaana a iphitlhela a dira ka tsela ntseng jang. Ke tla gona doctor gore mo nakong ya gompieno 6.7% ba supa ha ba sa kgone go nna hela ba sa tshameke. Re ka re se bakang gore batho ba betšhe mme a phetelela keng? Kana so se tona ke gore motho o tshwanetse re ha re dira studies rona ra bona gore motshameko wa petšho ke so se le gore batswana ba se amogetse ga go tshwane le bogologolo ha ile gore re ne re o leba ka leitho le sa siamang mme ra be re bona gore mme go na le mabaka mangwe a ileng gore a ka dira gore motshameko o heletse batho bangwe mo teng ba sa tshameke ka tsela e letelesegang kana e sa siamang jaaka re tlhalositse mo studying go na le gore batho ba tshameka mo e leng gore ke mo go sa letelesegeng go mo e ka tswa e le ko mo re go bitsa re di snooker go tshameka snooker ga se mathata ke ha batho ba setse ba betšha bo go nna le gore go tshameka mataese le go tshameka dikarata mme le gone gape ko di-casino go na le batho ba e leng gore bangwe ba ikithala ba tshameka ka eleng ka ha ba dirisa madi a e leng gore ga ba na nao gore what they cannot afford be ba heletsa ba go kopa madi ida ko ditirong kana ba adima mo bathong ba ba tshelang le bone go leka go tshameka motshameko mme se se tona se re se bona mo dipatisong ke gore sengwe sa dilo tse e leng gore se dira gore go ka twa go heletsa gore go nna le mathata mo tshamekong ya batswana ke gore batswana ka bontsi more specifically banana ga ba bereki mme yaanong ba tsa petšho e le tsela e leng gore ba ka e dirisa go ka bona madi ka yone mme se se tisi mabaka a re a bonang a tshwana le bothata mo go tshamekeng mo motshamekong. Right. Tata re tsena mo go yone mme ha ke tla mo go wena a re ke moralo kgantele ne wa supa gore go betšhela ka bogone ke mashe ke tswa thobeng ke le phepa bothata le e leng gore ke motsa kgamelo re ka re go betšha phetelela dikai tse teng ke tse dintseng jang re bona go diragala eng gore kgantele re re nyayo ke yo sa betšheng sentle le gone go dirwa jang gore batho ba go nna jalo gongwe ba thusiwa ha ile gore ke sengwe se e leng gore se ka thusa. Go betšha phetelela go ka itlhalosa ka dikai tse di harologanyeng nngwe ya dikai tse a teng kante go betšha mo go sena maikarabelo nngwe ya dikai tse teng ke mo e leng gore o tabo o dule kwa lapeng o re ke a go betšha kante mo founung o re ke betšha ka 100 pula mme be re 100 pula yo ga setse gongwa a jelwe o boa yaanong o tsa a mangwana wa betse kana ke mayonnaise kana ke eng hela o bo wa tsenya mo teng gone mo ke se ka ira se supang gore go betšha mo ga gona boikarabelo ka gore go tudile selo se no se ipetse go betšha ga teng go ka supagala gape ha ile gore yaanong o batla go sala morago madi ao gongwe o a jelweng ko no betšha teng either o no betšha mo founung kana no betšha kae hela ga madi a jelo bo boa o re yaanong ke go batla mangwe gape ke go a dirisa gone ha ke go betšha ka madi a ile gore ga ona nao gongwe go adima madi o bota o betšha ka one kante yaanong o lobela bogolo jang ha o lobela ba ga lona ba o tshelang le bone o lobela ditsala tsa gago o lobela ba masika o lobela o pehela yo nang le ene hela ga ile go betšha ga gago go se phiri go ra gore gone mo ke ngwe tsa dikai tsa gore o na le mathata ga o betšhe mo go responsible motho o betšha mo go responsible o tshwanetse gore santhela ba nang le bone ba tshelang le bone a ba lekudise a ba itsise rona ke a betšha e se ka nna sengwe se mo thabisang dithong e tshwanetse gore a se ka dirisa madi a eseng a gagwe mo go betšheng kana a adima madi go betšha ka gone.
go ntse jalo ke ntse ke la go ene ke batla gore re tsene mo go yone ka gore Dr. Khanteleng a supa gore go betšha nako e nngwe gongwe mo bogologolo ne go le jwa ka leitlho le le rileng ka ntlha gore bangwe ba ipelaetsa gore go na le mo go teng addiction kana go a tshwakgola gone go nna gore ke tlile ka 100 pula mme ke tswa ka 1000 ke madi a ile gore go ne ke sa sologela mme ke betšitse ke dirile madi re itisa jang mo go tshwakgolong ke go betšha nngwe ya dintlha tsone tsa go itisa mo go tshwakgolong ke go betšha ke gore batho ka bo bone ba tsore ba ikele gore ene motho o tsore a ikutwe a thomamise gore jaanong o ka re ke a hetelela ke ntse ke le motho yo nna mo founung awara e nngwe hela ke betšha jaanong ke simolotse go ya ko go 1 hour 20 minutes ke ntse ke le motho yo betšhang ka 100 pula jaanong ke simolotse go betšha ka 120 pula gone mo ka bo gone ke ngwadi ka itsa nthala tsa gore go sengwaga sa nna sente o tshwanetse a tsiboge a ka ikgolaganya le rona ba Gambling Authority a re lekodisa seemo sone se o ka ikgolaganya le bone ba madirelo ba lekodisa seemo sone se re na le number gape e ka lediwang kante e ka romelwa molaetsa ke ngwadi ka itse le gore ha o tsiboga jalo ke maikarabelo a go godimo le ra solohetse gore e re di ise di tshelepagane o kgone go bona thuso ka gore ha o ka hetelela ga tswa mo taolong go raya gore ga re na o thware go kgona jaanong go tsaya lebaka le madi a mantsi go busediwa gape mo taolong mme go botlhokwa gore ha motho la a lemoga ka sepiti se se kalo le ba ga bone bogolo ga boletse ba ga lona ba o sena le bone kana e tare ga ba lemoga gore motho mme ke motho e le gore gantsi o nna 2 hours mo founung ga ba bona o nna 3 hours mo founung ba re sengwe gore ga sa nna sente bo ba ithaganela gore ba go kopele thuso go ise go tswe mo taolong alright re kgopakgopeditswe ke nako dikgang di dintsi ga ke tla go ya doctor dipatlisiso tsa lona di supa gore 21% ya ba ba betšha e se ka ga molaong o ka re tlhalosetsa gore ba ba betšhang ka ga molaong bone mo nakong ya gompieno ke bahe le gone ba dira jalo ko kae betšho ya ka ga molaong ke ya ka ra tlhalositse ke gore ke e leng gore e dirwa mo mahelong a e leng gore a hilwe teseletso ke ba Gambling Authority mme se thata se diragala ko mahelong a re a bitsang di-casino bo go nna le di-online platforms sepatlisiso tsa rona di supa gore di-online platforms kana online gambling di oketsegile mo Botswana around batho ba supa mo di-householding tse rileng ko go tswana go supagala ha 61.6% of households ba le aware gore bangwe ba bone mo motseng ba tshameka mo di-online platforms mme di-online platforms go na le tse e leng gore ke tse e leng gore di a letelesega le tse e leng gore ga di letelesega ga bo go nna gape le gore re bona ntsigalo ya mo re go bitsang re re betting mo snooker jaaka ke tlhalositse snooker ga se molato mathata se nna molato ga e le gore ano ka thoko ka ga ra betšha gore yo wa go wina yo ga a wina ke dilo tse e leng gore ga di ise di letelesege mo Botswana kore snooker ga sa hela license ya go beta ke ntse ke le go wena re kgopageditswe ke nako mme ke batla re di atlhatlhe ka gore se se ka mesiso e ka nna meraro pele re etsa pisanyo ya rona gore ba betšhang e se ka ga molaong bone ba majang hamao e leng gore ke wa gambling se se tona se e leng gore kana Gambling Authority e lebagane le sone ke gore motshameko o tshwanetse gore o tshamekiwe sente mme ebile gape e re ha o tshameka yana go batho ba kgone go thusiwa ha go nna le kganya gore ba ka tshogala kana ga nna le addiction mme ha o lebelela mo ba ka haba wa bona gore ha o compare batho ba ile gore ba tshogagile between 2022 and 2024 rena ra bona phokotsego ya batho ba ile gore ba tshameka phetelela from 5% to 3.4%. mme ne dio tse ne le dilo tse e leng gore ne di dirwa ke Gambling Authority go ka hokotsa bothata but ha re tsena ka bothata bo bontsi ke 12%. ga gona ope ya no gompieko e leng gore o bo lebeletse mme gape se se tona ke gore ga re itse gore batho ba tshamekang kwa madi a ba tsa kae ke madi a leng gore gone yana ga re ka ke ra itse gore ke madi a tswang ko kae ka se gone go accountela ka tselentseng jalo re tshwere ke nako metsotso e mebedi mme ke batla gore mo motsotsong re a kgele mo go ya banana ba ileng gore re bona 20% ya bone e le gore ke banana ba ileng gore ba betšha bontsi ba sebaka mme ebile ba le ka tlase ga dingwaga tsa 21 ke bana re ka re bodiphatsa ja gone mo baneng mo motshameko wa go nna jaana mme ebile ba betšha phetelela ba sa bereke keng
yone e thipa ya magale mabedi kana gone ana re bua ka batho ba 21 ba ile gore dumela gore motho ha le 18 go ya go 21 o tsanka ba a togelwa a itseela boikarabelo mme ka mabaka a gore molao o setse o ba beile gore ke bana ga ba gembola ke gone gongwe dipalo tsa teng di nnang go godimo mme bothata ke gore kana go ya ka ga molao o ntseng ka teng mo nako ya gompieno ra bo re tsaya gore ga ise ba nne le maikarabelo a lekanetseng gore ba ka itseela ditshwetso tsone tsa go gembola ka jalo gore re dumela gore ga se batho ba ba nonogetseng gore ba ka kgona go tsaya ditshwetso tse di maleba ga go ta mo go yone motshameko oneo. ke tla go lona gore sa bogelo ba ba setseng ba tshwagotse ke go betšha doctor gore ko mahelong ya dithuso tse di ba neelang kana di-services tse di leng teng tse ba ka thusang ka tsone ke tsa go nna ja because ko bohelelong jwa letsatsi re supile gore go tshwanetse gore go nne le mo go te responsible gambling ga ke tsola ke e gonele kana ke ene le raitswa nya yone e thamaletseng tshela ya lorna le dithuso tse di harologanye ya ntlha ile yang konokono ke yone ya thuto e re rutang batho setšhaba ka go harologana mme kwa ntle ga gore re ruta setšhaba ka go harologana gore ba kgone go lemoga dikai tsa ga motho a tshwakgogile re na le gape le gone gore re rutuntshe le bone babereki ba industry re na le gape le gone gore le bone ba kgone gore ba lemoge gore yo o na le bothata o tlhoka thuso re na le gape le gone go monitor yone industry ka bo yone mme gape re bo re kgona gore re ba ile gore ano ba re paletse gone ho ka ntle ga ra ba kgona go ba capture re bo ano re ba isa go teng counseling and rehabilitation e le gore go duela gambling authority me motho yo na le bothata kana wa ga bona na le bothata go na le number ke *228# e le gore ha we romella molaetsa e tswa ka dipuo di kana thataro se tswana se le mo teng se kgwa se le mo teng se le mo teng se kala ka le dipuo tse dingwe hela yalo o bona o ipobola gone go gore o thoka thuso ya mohuta o ntseng a ke go kgaolwa mo gambling kana go tweng hela ke diwe tse le gore di teng ba tswana ba ka di hitella kante ba kgona go di dirisa gore ba kgone gore ba thusege mme se se tona ke gone gore re research e leng gore e tla kgona gore neela maele a gore se se thoka gore se dirwe gore re hitelle gore ba tang go hitella teng ke setse ke bolela gore nako ya rona e setse ebile e hedile le go gaisa le tshotla ke le leboga ke dumela gore batswana ba re utlwile mme ba tla tswelela ba betšha ka mo gona le boikarabelo